Pehita marmalas ni uhur janah mandihuti kebaktianta hun channel GKPS Padang Bulan. Mingguta sadarion aima minggu pa onomhon dop trinitatis. Topik ta aima Tuhan makaholongi janah paluahkon bangsani. Sadarion ya dongkon hita do horja bagal nama pasing. Janah ya dongkon doh maholi manggalang 2 termin. Dear paima masuk hita hubagas kebaktianta ase ipasirsir hita uhur pakon pikiranta janah iberehanami hita martonggo marsa teduh martonggo mahita. Amin. Lihat ma hita jongjong. Ibagas gorani na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundu na pasing, si topalangit pakon tanohon. Amen. Ali na ibata hamdo na ibataku, na hupindahi. Horahan do tundui hubamu, si holando daging kubamu songon tanoh na dorging, anjahan na horah na so marbah. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus paridom niuhur apa parholong ate baga. Naroh do hanami hulobemu bani panorangon. Sihol martarima kasih halani haluahon nadopi nasirsirmu huban nami. Lambin paahap kon hamma holongmu huban nami. Asel lambin martenger niuhur hanami hubamu. Sorapi hamma uhur nami. Ase ibagas hasit tonganmu hanami roh marsombah. Jana manrogop hulobemu. Amin hundul kuria. Holong na humbani Tuhan, na roh humbai Jesus in. Saya tetap domar sinondang holong ni Tuhatain. Mandoding kita humbani haleluya nomor 250 ayat sadada subani 2. Holong na humbani Tuhan. Pakon kuasani apa si pengagoi sari marhoi do ganupan bani parutolon dodingko kita ayat 2.
Riap mahita jongjong. Anggo ia tahun hita sing dong dosata ipauto hita do dirita anjaha sing ibagas hita hasit tonganin anggo isopot kon hita dosata hatengiran nuhu anjaha bonar do ia manasap dosata apa pabor si hita kumbani haganu hagedu halaniai roh mahita hulobeni Tuhan masopotkon jana mangindo asasapan ni dosata. Martongko mahita ham Tuhan nai bata paridop ni hurbagal iparhatongon hanami nahotop dohanami iparjabulun dosa anjaha langbui hanami maluah anggo mangajamkon gogoh nami sandiri mardosa dohanami dopak ham marhite pikiran hata sonai age pambahenan nami jana mardosa dohomahan nami marhite nalang iorjaon hanami napatut si horjahonon nami lang yaholongi hanami ham humbani bulan niuhuru gok ni tondui pakon buis ni guguh nami lang yaholongi hanami asoman nami dos kon diri nami sandiri mai dop mauhurmu ban nami sasap hama dosa nami anjaha bubay hama hanami ase marguluh na bayu mangguluh ibagas harosumu jana mardalan bani dalanmu ibagas Yesus Kristus jalo hama tonggo namion. Amen. Maronjolan humbani kuasa ni nebata huwatahon ma bani nasyam ibagas goran ni naibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing tenger mauhur nasyam doma sasap haganuk dosa nasyam riap mahita makatahon amin Amin. Hundulma kuria Paima ipadas hita hata persaya onta mandoding hita umbani haleluya nomor 354 ayat sada tambah tolu humbai hurungan. Sakti
riap ma hita jongjong. Saksion hita ma ha porsayon tain, songon nasi naksihon ni haganupala na porsaya, bani sap tanohon. Au porsaya bani na bata bapa, pargogo na sotarimbang, na manapalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni na bata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinubukon si Maria, sangganape haliaban, marhite tondoy na pasi, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mahati anja itanom, turun huna gurituru, mula manggulu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja hundul isyamun ni na batabab, pargogo na sotarimbangin, hunjay ma iya mula magira, lamang humihala na manggulu pakon na dogmate. Au porsaya bani tondu na pasing, bani kuria persadaan na pasingin, Parsaoran ni sagala na pasingin. bani hasasapan ni dosa, bani parponya kula, pakon bani haguluhan na sadoka ni dokani. Amen. Kundul ma kuria. Tangar hita ting-ting. Salom mahubat tahaganupan. Salom homa hubani nasyam. Naijape Marianan na mengikuti kebaktian melalui live streaming. Selamat datang apakon selamat beribadah mahubat tahaganupan. Secara khusus nasyam atau on op mandihuti kebaktian i gereja GKPS Padang Bulan. Sonake homa hasaman nami atau hanjape nasyam mengikuti ibadah on Tuhan mama masuk hita haganupan. Kuriain apakon majelis jemaat GKPS Padang Bulan maka tahun selamat ulang tahun. Hubani nasyam na ulang tahun mulai tanggal 10 lalu das subani tanggal 24 Juli. Na parlobe aima Bapak Jiko Purba tanggal 10 Juli. Dear Francisca Damanik 21 Juli. Inang Silvia Julita Damanik 22 Juli. Mesak Trube Purba 22 Juli. Karina Abigail Simanjuntak 22 Juli. Inang Nikmat Sayulina Hasibuan 27 Juli. Andra Budi Permana Girsang 27 Juli. Vita Amelia Sipayung 24 Juli. Herpit Alfredo Sinaga 24 Juli. Panjang umur, sehat, Tuhan Yesus mamasu-masu nasyam. Ting-ting doma adong bata. Jadilang haganupan hubasa. Jadi nasyam pagori kuria anggoro hu gereja on buat nasyam mating-ting janah ibuan hurumah ase dingat hita ahana adong namasa itong-tongah kuriata terlebih maai kegiatan-kegiatan apakon pertonggohan. Na parlobe sermon kuria secara khusus hubani hita majelis apakon calon situa calon samas hari Kamis on ulang lupa hita jam 5 sore. Minggu naroh manggalang hulobe hita peruntukan nih untuk diakoni sosial ase persiapkan kita han rumah.
Pea inang Selasa hari Selasa napangindo hubani haganupan wanita ase mandihuti kegiatan hari Selasa. Pea Bapa kebaktian lapangan bani tanggal 30 Ilau Penda Pancur Batu Yarong Kondo pea lapangan seksi Bapa GKPS Padang Bulan On. Ase haganupan ma seksi Bapa mandihuti kecuali anggodong halangan na penting. Pea inang sektor Bethlehem tanggal 24 Juli Holi jam 5 sore ase haganupan na siyam wanita mars paingatan. Pengisian angket adong do angket aima marhitehon ni kebaktianta bodo edisi angket on sebagai evaluasi do menghubani hadiaran ni ibadahta. Nama poso setiap hari Rabu adong do kebaktian PA nama poso i gereja on ase haganupan pemuda mandihuti acara ai. Pertonggoan langadong perubahan ase haganupan mahita mandihuti pertonggoan i sektor tabe marsi paingatan ase bui dear pertonggoan saling marsi tandaan atene. Parduitan dong tertulis terima kasih mahubani nasyam na dom memberi bagal niuhur persembahan atap persembahan bulanan tarpuji ma Tuhan mama masuk hita haganupan lambin ibere pasu-pasu na bahat hubata angguadong na hurang atap pe hurang torsa patugan nasyam hubani PHMJ ase ipadear sonaha hata torsa ni warta parduitan. Minggu naroh lang HBN hitabe halani sadarion do hita HBN halani izin adong HBN jadi ralat minggu naroh lang HBN tapi sadarion HBN hita holi ipandupan ditata do hita sonaha acara tamar HBN ase dihuti hita ma ibagas nadear aima nihur nami ting andohar ipasu-pasu Tuhan hita ibagas na mandalan kon aha sihor jawanota ibagas minggu on tarpuji ma Tuhan martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan halani idok pakon holongmu na sa turus makasomani hanami humbani naborngin das subani sogot nyari on mangahap hanami ibirham huban nami kesehatan guguh malas niuhur sehingga buih hanami mandihuti kebaktian nami i gereja on sadari on Tuhan siol doho mahanami mangadongkon horja bagal napasing bani sadari on asehama namar horja i tongah-tongah nami paguri kuriamu ase semakin isadari hanami sonaha pakokokmu ale Tuhan madurus darohmu idolok Golgata mate nalahu makokop hanami na persaya ase maluah ai manai dingat hanami Tuhan ibani na mangadongkon horja bagal sadarion ase lambin isadari hanami ma sonaha holong muin huban nami. Terima kasih mabamu Tuhan pasu-pasuham si partugas terlebih pandita nami bani na mengambilan kon ambilan nama diarein apakon na mangadong kon horja bagal na pasing beriham guguh uhur pikiran natorang hapentaran asebui merdalan ibagas natorsa. Tuhan terima kasih
do memerdalan acara kebaktian nami. Mamasu-masu maham terus Tuhan asewoi dalam kon hanami. Acara on ibagas nadiar haganupan si partugas nadoma marhorja. Penerima tamu, koordinator, pandoding, song leader apakon pemusik, haganupan peralatan sarana parasarana na ipakihan nami. Pasu-pasuham terus asebui merdalan ibagas nadiar pitah nalahom mamuji pasangap konham. Tuhan itonggon hanami haganupan hanami na hadir bani panorang on. Baik na gereja on. Atap na rumah pesidia mandihuti acara on. Mamasu-masu maham huban nami. Angguadong hanami na hurang jorgit akula, hurang sehat. Hama parguguhi, hama bere, hama lumon. Marhitehon ni tambar na ipake, makanan minuman, vitamin, zat-zat na masuk ke banyak kula nami. Pasu-pasuham ase marhitehon niin dapotan kesehatan hanami. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani panorang onpe itonggon hanami bangsa pakon negara nami on ase terus mahama masu-masu ase tetap ibagas nadame negara nami on. Terlebih presiden, wakil presiden, apakon kabinet ni menteri-menteri mamasu-masu maham ase tetap si dia marhabiaran hubamu ase buai horjahon si dia horjani romban hubani harosuhmu domu hubani kepentingan masyarakat bangsa pakon negara nami. Do hubani kepentingan pribadi ale Tuhan. Inma isurahun hanami secara khusus i kota Medan onpe. Ase ulang terganggu hanami haganupan na persaya beribadah. Baik piai bani kebaktian minggu, persekutuan, partonggoan, ase pita hamma na menjagai. Melindungi haganupan na persayain. Jana hamhoma mengurupi haganupan petugas keamanan. Ase pihak keamanan pe Tuhan i kota Medan on bui mendalan kon horjani ibagas nadiar. Ase tetap aman dan damai kota namion. Anggo aman kota namion Tuhan. Hanami pe lambin diarma homa persekutuan nami, ibadah nami, partongguan nami, ibadah hanami, bani hari Minggu atau hari-hari persekutuan pribadi nami hubamu ale Tuhan. Terima kasih mabamu Tuhan sahalinari mardingat homa hanami, aima pargotong ni inang penginjil nami Bapa Purba do masalose nami ale Tuhan yoprasi tapi berlanjut dope pengobatan rawat jalan haganupan tindakan neben dokter mamasu-masu maham asebui marhitehon penanganan dokter in lambin margogoh Bapak on, lambin hari demi hari, lambin roh jorgit ni, tambah kesehatan ni. Aima surah-surah nami Tuhan, janah buka hamma uhur pakon pikiran ni. Ase tetap si dia marondos, pitah mengandalkan ham, berserah dan berseru hanya kepada Tuhan. Tuhan dona boy mengurupi memberi kesehatan hubani sidia. Terpuji termulia maham Tuhan sahalinari galek dohanami pardosa dohanami le Tuhan ampuni ham mahanami pasuci ham mahanami ase talup hanami mamuji pasangap kon ham pakon manjalo pasu-pasu nahumbamu. Terima kasih mabamu Tuhan Yesus Kristus ibagas goranmu hanami do memertonggo. Amin.
Paima mandoding hita, tangar hita lobekor seksi inang huriaon.
Paima ijalo hita hata ni Tuhanta nai padas ni Bapak Pendeta Tajimi Saragi. Pasirsir hita uhur pakon pikirata. Marhite doding nomor 388 ayat sadada subani tolu. Ham onai bataku. Bani golu on ulang mago sendong itano on hapurusan kita hamdo hapurusan masuk maham bai uhur doding ko kita ayat tolu. Dameni ni batana mangatasi haganu paruhuron. Iman naman damut kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus. Amen. Kuria na hinargani Tuhan hata ni bata-bata bani na imasuki hita minggu paunom kondop Trinitatis tersurat bani Hosea bin Dusada Ipuk kamarhiti ayat 2 jana yujungi bani ayat 10. Hosea bin Dusada ayat 2 das subani ayat 10. Diar ase ibason hanami hubatagan. Parumah
tanggau ni si Hosea apa goran ni anak ni laho patidakon uhur ni naibata dopak bangsani. Sanggah na ipukah Jahoba marsahap marhite si Hosea nini mahubani si Hosea laho maho buat mabam sada boru jalang ase tubuh bam anak humbani boru jalangai ai sai inunut naguri indo marbakisi marbalik humbani Jahoba. Jadi lahoma ia anja ibuat masih gomer boruni si dip lain boratan rumah maia anjaha itu bukoma sada anak. Jadi nini Jahoba mahubani bahen ma gorani si Jezreel aito kinari mando luluhon kumadaroh ni Jezreel hubani ginopar ni si Jehu anjaha parot tihonon kumaharajaon Israel anjaha bani panorangai ponggol honon kuma sior ni Israel ipamah Jezreel. Boratan rumah ma usia anjaha itu bukan masada buru dopai ya tahun Jahoba mahubani bahen magorani si loru hama nasohi naholongan eseng holong be uhurhu bani ginopar ni Israel anja seng be marulakulakan uhur mangida si dia tapi marulakulakan do uhurhu anggo bani ginopar ni Juda anjaha paluahon kudo si dia marhite Jahoba naibata ni si dia se luar marhite sior atap podang atap porang atap huda atap jolma siajak hudape jadi dop sirang minum si loru hama boratan rumah ma use paridangonai anjaha itu bukan ma sada anak dopai nini Jahoba ma bahen magorani si lo ami seng bangsaku seng be bangsaku hanima anjaha ahu pe seng be naibata nima tapi ia bilangan ni bangsa Israel magira maningon songon bueni horsik na itopi ni laudo seng tarsuhati atap tarbilangi anjaha gatini hata nadopak si dia ai sedo bangsaku hanima hata honon kumabani si dia anak ni naibata na manggoluhin sibar jaima dasni kuria na hinargani Tuhan bagi do cara ni naibata laho paingatkon bangsani laho paingatkon hita ase tetap mardalan ibagas dalan na iharosuk konsi. Agi bani perdalanan sejarah keselamatan pe mamuka humbani padan nabasa iya das subani padan nabaru.
bani padan na Mesia naibata makorja marhite dirini sendiri, marhite nabi-nabi, marhite malim, marhite raja-raja, marhite panguhum pakon nalegan. Masuk kita ubani padan na baru, naibata makorja marhite apostel-apostel ni, marhite sintua-sintua ni, marhite samas ni, pakon naligan. Bagi duhai pentaran ni bata, nalaho paingat-ingat kon hita. Janah bagi duhalak ipake na bata, nalaho paingat-ingat kon hita. Bahasa bangsa ni nai bata do hita. Ang gubani ang bilang patronggoan, ijai ia tahun golpa-golpa, pakon lumba-lumba. Nasihat, peringatan, nahaganupanay bertujuan sonaha ase bui hitahot marhapor sayam ibagas Kristus. Tapi Bapak inang hitaganupan, dong sada paharan na menarik tumang bani konteks Hosea. Tradisi nabi-nabi ipakai naibata nalau paingat kon mamisang menegur marhiti napadaskon hatani naibata hubani bangsani. Tapi bani konteks Hosea jumpa kita sesuatu yang sangat berbeda. Ada cara Allah lain yang berbeda. Seng ipake ni Hosea ai nalaho padas kon singat-singat ni naibata, podah ni naibata, marhite pisang-pisang lang. Tapi ipake ni du Hosea, keluarga ni Hosea, rumah tangga ni Hosea, nagabe tudos-tudos bani bahasa Batak. Mungkin bani bahasa Simalungun, boydo ya tahun hita usihan. Asehaganupan halak secara khusus bangsa Israel bani konteksnya 9 tahun aima Israel utara ai mangidah gambaran ni naibata, mangidah gambaran ni jolma marhiti perdalanan ni parumah tanggau ni si Hosea apa si Gomerai. Kuriana hinargani Tuhan, ageba ni tradisi-tradisi tapi ay masongon na isubut hanami saidong do cara ni orang tua memudahin yombah ni marhite tudos-tudos ay. Ulang da anakku songon si anu ho. Nini kuliah di Jakarta. HP mulak membuat permain. Sing tamat homa. Ulang songon si anu ho da. Hinan ringgas do. Doko si marbagal dewasa nakal. Ulang songon si dia ada
Jadi hita ganupan pengajaran itu bisa dengan menunjukkan yang baik. Di rumah si anu ringgas, bujur, hormat, pakon neligan. Tapi boy dohoma marhite napatuduhkon nama sambor. Laku botoh naijado paling efektif. Adong ahli-ahli psikologi John. Tapi menurut Ason, kecenderungan manusia adalah melawan sesuatu. Anggonita A biasanya otak tamak katawan bedu. Iya. Selalu ada penolakan-penolakan. Humbani alam bawah sadarta. Aduk kosi ipasip orang tua dua si rumah tangga. Sangga yujur, Bapak merumah tangga ada, mama tua ini. Ya. Lalap ia tai, bandel, melawan do diri. Benahai. Doko sipasip baru radiri. Ya, jadi yang godong niom banda siam nasonayai, bedomai pakai metode ai. Ya. Anggo lalap dia jujur-jujur nasiam merumah tangga melawan do biasanya. Ya. Memang tak naima mungkin cara berpikir tadi. Karena memang setiap orang merasa apa yang dia pikirkan benar. Ya. Karena itu kita, apa yang kita pikirkanlah yang paling benar dibandingkan dengan apa yang dikatakan orang lain. Maka selalu ada penolakan. Maka ini radu. Marhite contoh-contoh negatif ai dong hamu baun nyurbata. Ulang dah songon sianuai ho. Ulang dah songon ambia ai ho. Ulang dah songon bapa ni sianu ho. Buido marhite nasonayai terjadi kesadaran ibagas uhurta. Tudos usian nasonayai. Janahai dohoma agi teks niam bilang to. Naibata mambain tudos usihan keluarga ni Hosea pakon gomerai. Sayang dalam konteks na positif lang. Tapi dalam konteks na negatif. Hosea isuruh naibata membuat buru jalan. Tapi maaf, tekson lang dalam rangka kekerasan gender tini. Lang. Ya. Ulang uli umay songon prinsip ni Bapak memang parinangonondo mamuka-mukah dusol ini hitau makan. Tidak, teks ini tidak ada kekerasan gendernya. Seolah-olah da buru aida sa si gomerai da sa namar salah. Jadi angko nakawin pakonai lang salah kan nih. Ya, asih bapaon hati-hati tini. Ya. Ipakan nih bata. Ulang sonai. Ay maggambaran ni parguluhon ni halak na malembang Bani Jehovah. Hosea gomerai pernikahan mereka melambangkan hotop dojolma sonai ibagas perdalanan ni hapur sayaw.
Badi pertongguan 2 tahun sanggah sektor 2 irumani calon sintua J Purbatin. Songon nita dodingai. Anggo Jesus hasomanta isi ma imbang ta. Jadi dong sada. Apa nita? Isi sibolis. Mantap. Jadi anggo Jesus pakon sibolis isi dong monang. Yesus mah pandita. Oke, masuk surga maham niku. Tapi dong sadanare maka tahu. Tapi kan sodapan dosonom pandita. Yesus hasomanta. Sibolis hasomanta. Kan? Kan dong bialotan ini. Iya, mantap ho malu cara berpikir nyon di besuru. Anggo mitra dua sini jolom. Madu dan racun. Songo dodingai. Yang gu Yesus hasomanta pandita, dunia on hasomanta. Kan lah dong bialo pandita. Salah niku. Masih pandita. Anggo H2 si ijolom hita. Maka imbang ta'aima Yesus. Halani Yesus langra IPA 22. Segra ia adong nai bata nalegan nai somba kita. Jadi lang asi kesimpulan napa dua onait ini. Seng tarbain halak na persaya mardua nai bata. Lang boy. Ai perselingkuhan spiritual magurannya. Perjinahan rohani magurannya. Seng tarbain. Seng tarbain. Seng tarbain halak na persaya makorjahon H2 siai. Persaya bani nai bata, persaya bani sibulis. Lang boy. Janahai do nai kritik nai bata hubani bangsa Israel mariti gambaran tudosan parumah tanggaon ni Hosea pakon gomerai pakon niombah ni. Nasiam bangsa Israel usis sonai manasiam. Usi songon si gomerai manasiam nalang makargahon para mangoni. Nalang makargahon holong ni para mangoni. Usi sonai manasiam. Usi sonai duhita. Nahotop lang makargahon holong ni naibata. Na makaperluhon tong holong ni dunia. HP ini, hata nini bataay. Bahasa Yesus itu adalah keutamaan kita. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Lang adong haguluan selain di dalam Yesus. Nini Kolosiai. Bapay nang hita haganupan. Nini topik ni mingguan ta. Tuhan makaholongi jana paluah kon bangsani. Sisi na ijamam. Sada suku-sukun. Masih tulu nyumbah nih, masih lang opat. Ya kan? Ya. Nah perlobi Jezreel, lo Ruhama, lo Ammi. Ya. Kan tulu dua. Masih lang opat, masih lang dua, masih lang sada.
Bani tradisi Yahudi, bapenang, jarak antara nyombah na parlobe, pakon na paduahon, minimal 3 tahun. Jadi lang boy tubuh tahun 2022, miter tubuh tahun 2020 lang boy ay, bani si dia. Anggo bata boy tene, padudut. Lang boy ay. Minimal 3 tahun. Berarti yang gue hitung-hitung kita bapenang, Yisrael, lo Ruhama, lo Ammi, ada sekitar 6 ke 10 tahun. Ahado hubungannya, hubani konteks topik tak. Tuhan maka holongi jana paluakon bangsani. Ternyata Bapak Inang, Tuhan itu begitu panjang sabar. Ternyata Tuhan itu begitu peduli hubata. Dia masih memberikan kesempatan bata nalau merhamu bauniu. Betul kita adalah orang yang berdosa. Tongon doita songon si gomer doita. Tapi Allah tidak titik dalam hal itu. Anggorana siampau bakon uhur, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Ibiri depan orang hubata, nyomba na parlobi. 3 tahun pertama atau 4 tahun pertama, lape lalap jora hita. Itambai 4 tahun nari, itambai 4 tahun nari. Holong ninai bata nalang marpusa. Sonai maganjang ni holong ninai bata. Jangan dong penafsir maka tahun kenapa 3? Ini adalah dalam konteks trinitatis itu. Domuhu bani ingguta. Karya penyelamatan itu mulai dari Allah mencipta. Lalu Yesus yang menyelamatkan dan Roh Kudus yang mendampingi. Begitulah panjangnya karya keselamatan Allah itu. Sonai baganjang ni holong nini batahu bata. Angguai pelang berahita bertobat seng nyaru sambiai. Angguai pelalap dohita selingkuh secara spiritual seng nyaru sambiai. Allah begitu panjang sabar. Nini bani teks niam bilang tuh. Dia akan membumi hanguskan. Janah takas do bapena. Dalam sejarah peradaban Israel utara itu memang hilang. Yang ada adalah Israel selatan yang beribu kota di Yerusalem. Mana sonari Israel. Jadi ulang das mago hita umbani peradaban nihapor saya nonton. Ulang das mago hita umbani peradaban keluarga Allah ini. Ulang holi dok kosimatua hita gak bilang Kristen behita. Bahkan dono sana ya. Mungkinkah? Mungkin. Bahkan dok kosi Krist matua sirang dah. Makanya bingung diri, masih sirang doma 70 tahun be umur ini. Iya. Song-song film ngeri-ngeri sidapai kan hampir-hampir do. Mak gabiai, pak gabiai sirang ini. Kan hampir-hampir do. AGP muka-muka nih songon strategi dua asiran nyombah nih mulak. Iya. Aduh dah. Kan Bapak orang bilang ganteng be, inang orang bilang jenges be, sirang, ida. Jangan mungkin. Siapa bilang? Banyak keluarga Kristen yang bercerai sekarang. Sempitah, parugaman nedigan, banyak. Nih penjarai, nih narkobai, tes nasiam, cek berapa persen itu orang Kristen di dalam itu.
3% mah pemuda yang bergaul bebas di Jogja. Saya mungkin lah dong hita. Anggo dong do hita kuliah hijai. Atau isen nasyam tamatan alumni Jogja tin. Pasti do agak nyerempet do hinan nasyam. Saya maka tahu. Tapi hagan agi pesonai nini bani teksnya bilang tuh digambarkan melalui parumah tanggaon agi nyombah ni si Hosea pakon gomerai. Begitu panjangnya kasih Allah kepada kita. Begitu terbukanya waktu bagi kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Asem marhamu bau niurita. Usih do holong ni nai bataai. Nai gambar kon bani pasal men 100 tolu ayat 10 tolu ai. Nini son. Songon hidup niuhurni bapa bani nyombang. Sonaido hidup niuhurni Jehovah bani sagala na maka biaris. Agi orang tua pe. Saya halani mitor nakal nyombah, mitor ipa masuk ke surat kabar. Mulai hari ini putus hubungan keluarga dengan si anu. Ya. Saya hita itu. Tapi dong dona sonayai. Ya. Dong. Lang hita. Tapi holong niuhun orang tuai, saya mulak do terus, Sonai mah holong niuhun ni nai bata. Jana nini bani pasal men 100 ayat 5. Ai pardiar layat do Jehovah, rosi sadokani do hidup niuhun ni, anjaha mar sundut do hasit tongan. Ai pardiar layak do Jehovah, rosi sadokani do hidup nuhurni, anjaha mar sundut do hasit tongan. Amin kon hitai Bapak. Tapi jangan lupa hatana terakhir. Mar sundut do hasit tongan. Tetap Allah tidak punya batas waktu mengasihi kita, tetapi kita punya batas waktu untuk dikasih. Sadoka mangguluh dohita, boy marhamu baon nyuh. Sanggah panorang iberenai bataon dohita, boy hita mula kubani. Marsi joloman pita kubani Kristus ay sendiri. Hidup semakin sulit. Karena firman Tuhan mengatakan begitu. Kehidupan ini bukan semakin mudah. Semakin sulit. Masa mana langong gak masa. Maka di tengah kesulitan itu. Hatan ini bataon. Maka tahun bata. Setialah kepada Kristus. Karena Kristus itu setia mengasihi umat manusia. Dia setia, dia panjang sabar mengasihi hita hagalupan. Maka holong hita. Jana ay doli na ijalo hita. Bani horja bagan napasi. Bentuk keseriusan Allah mengasihi kita di dalam pribadi Yesus Kristus yang mau memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita humbani hamatiana. Konsistensi Allah mengasihi tarida ibagas pribadi ni Yesus ay. Nara mamberehon daging ni, mamberehon daroh ni, mati tersidang, ihayu persidang ay. Ase
jupahan haguluhan hita. Ase totap hita gabe bangsa ni, bangsa na yaholong ni. Totap hita gabe anak ni, anak na hina holongan ni. Konsistensi kasih Allah itu maningon do respon hita. Marhite pangakuan tongon pardosa na bagal doa Tuhan. Seng adong gogo kulau malu akunjai. Pita mangarap bani hidup ni hurmudo. Ase jupahan haguluhun alami. Ase bapay nang na siyam kuria na siol manjalo horja bagal na pasing. Pos hot hapor sayon na siyam. Nasasabdo dosa na siyam haganupan. Ijin ijalo na siyam. Daging pakondaro ni Jesus marhite horja bagal na pasing. Sebagai tanda konsistensi dan keutamaan kasih Kristus di dalam parguluhanta. Amin. Terima kasih Tuhan bani hatamu nadopi jalo hanami. Marhite usihan tudos-tudos Hosea Gomer pakon nyombahni. Na manggambarhon sonay mahotop hubungan nami pakon ham. Hotop doha nami jolma lang satia. Maka porsayai lang pitaham. Mangajam kon lang pitaham. Tapi adong naligan na iajam kon hanami bani gulu nami. Ipasingat ham do Tuhan. Jana iberi ham do panorang ban nami. Nalahu menyadari jana marhamu baun niuhur. Ay mahataridahan ni memang paridop niuhur doham Tuhan. Ganjang do holong huban nami jolma pardosa. Jana ay do holi na siol jalon nami marito horja bagal na pasing. Bukti tongon-tongon do paridop niuhur parholong ate duham Tuhan. Ibagas Kristus Yesus. Amin. Ase rohmana siam napadalan kon galangan. Paima yondos ko dita galangan ta tangar hita malobe hata nini bata nagabi onjolan bata lau manggalang. Aima na tersurat bani sada kronika 10 ayat 20. Bere ma bani Jahoba hamuliaw ni gorani. Buwan magalangan anja roh manasyam hulubini. Sombah ma Jahoba marpakean na mapasing. Sonari ondos kon hitama galangan ta.
Kuria nahinargan ni Tuhan. Paimai jalo hita horja bagan na pasing. Adong piga-piga hatorangan siol ipada sanami. Na parlubi. Domu hubani aturan ni kuria. Hubani nasyam nalape manaksion hapor saya. Sonai na ibagas pembinaan atap hinaan istilah ta ruhut pamisan yun lape buy na siyam manjalo horja bagal na pasing bani panorangon tapi ulang mitor mulak na siyam halani lape tutupita kebaktian napadua holi na membagi ruti pakon anggur aima parhorja ni kuria nadop itodo. Jadi si dia do holi roh hubani nasyam kuria nami. Jana dop kosi ibagi si dia ruti pakon anggur hubani kuria marbaris maholi nasyam. Namam bagi anggur hubani kuria pakon haganupan pelayan ibadah ilobion jana hanami ma mangon doskon ruti pakon anggur ubani nasya dup kusyai bapainang ipan duhanami maholi laho mangakon ruti pakon manginumkon anggurai artinya izin das holi ruti pakon anggur bani tangan nasyam ulang mitor ipangan jana ulang mitor inum halani dong doholi panduan ni sonaima tuga-tuga ase pasada hita ukurta bani nalauho manjalohon horja bagal napasi riapma hita jongjong Paridop nyuhur anjaha pardia layak do Jehovah. Nangit manringis anjaha paridop nyuhur bagal. Seng ibain hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibaloskon bata romban hubani hajahaton. Songon hidup nyuhun ni bapa bani nyombani sonai do hidup nyuhun ni Jehovah bani nasagala maka biarisi martonggo mahita ham bapa nami Tuhan paridop nyuhur natar sul ibagas Tuhan Yesus Kristus hamdo sibere haluahon pakon haguluhan nasadokan idokahni marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami nasihat sir manggalangkon dirini
makop-kop hanami perdosa. Bani na ijalo hanami perpadanan na pasingon, may dop mauhurmu ban nami. Tonduy mo na pasingin mamambuha uhur, apan na patotapkon hapor sayon nami. Aselambin martenger ni urhanami huban ni Jesus Kristus na makop-kop hanami. Amen. Riak mahita martonggo, marititonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus subata. Biryama ban nami sa John haguluan area. Ulang hanami bobayang palajuan. Paluaham hanami humbani pangang. Ay hamlo simada harajaon. Ako naguguhon. Apa sangapang sadokan indukan. Hita ganup na hinarga ni nebata. Iparsita hita sonari manjalo parpadanan na pasingin. Halenay ningon takas do hubata pasal horja bagal na pasingin. Jana aha do ulihta hunjin. Parpadanan na pasing aima. Hataridahan ni idop ni uhur ni nebata hubata. Halaniay. Matarima kasih mahita huban ni nebata. Nado paluakon hita mariti anak ni Jesus Kristus. Bani na siwol ijalo hita ruti pakon anggur. Nagabe parhitian ni daging pakon daro ni Kristus. Roh mahita huban ni Tuhanta. Ibagas toru apa borsi ni uhur. Halaniay. Balo si hamma. Sukun. Ia hapor say hamdo Tuhan Yesus Kristus, nado roh hutanohon paluakon pardosa, ia nado mati apa mula manggulu makop-kop ham, mamorsan jana manasab dosamu, iha por saya hamdo, ia hapor saya hamdo ruti pakon anggur, nabani parpadana na pasingin, inma nagabi parhitian ni daging pakondaro ni Tuhan Yesus iha por saya ihamdo rado ham makagulukon hasasapan ni dosa nadop ibere Tuhan Yesus ubamu marhite na makagulukon golu na baru rado ham mardiat pakon halak na manusai uhurmu jana manasab dosani rado ham ibagas malas ni uhur donay bata, manjalohon pangakuan si sonayay, tarpuji manay bata, marhite haganupan pargoluhanta. Amen. Kundul kuria mandoding hita. Ambit lang ham rupehu ale Jesus, jadarohmu mengakui ahu, mitorhu jama'au, namar dosa, marhau purusan, dodingko kita, dodingta nomor 134, ayat 1 tambah 2, ambit lang ham rupehu.
unduk kita mauhurta, mardingat tona, pakon manangihon hata ni Tuhan Yesus, bani napasirsirhon perpadanan napasingin. Ibuat Tuhan Yesus ma ruti bani borngin sangga nahona partahian ia. Ya tahon ma terima kasih. Dopai ito piki maai ibere hubani susiani irik ya tahon. Jalon nasyama anjaha pangan ma. Daging kudoin nabi nerehon makop-kop nasyam. Bahen nasyam masonin gabe pardingatan baku. Dop salpo si dia mangan. Ibuat ma panginumanin. Ya tahon ma terima kasih anjaha ia tahoma dopak sidia. Jalon nasyama ganukma nasyam manginum hunjin, ia panginumanon padan nabaru don marhite daroku, nani duruskon makop-kop nasyam, bahen hasasapan ni dosa. Bahen nasyam masonin, gabe pardingatan nasyam baku. Ase rohma nasyam ay domma sesir haganuk dai anjaha tonggon nasyam ma diar layak ni Jehovah martuah ma sagala namartenger niuhur ubani. Ase roma nasyam petugas hulobe. Ase ondoskon nasyama ruti pakon anggur kubani kuriata ase misir mahal nasyam. Ase jong ma hita haganupan. Jalohama dagingku pakon darohku, dagingku pakon darohku doang. Dagingku pakon darohku doang. Dagingku pakon darohku doang. Dagingku
pakon daroh kudus. Dagingku pakon daroh kudus. Dagingku pakon daroh kudus. Dagingku pakon daroh kudus. Dagingku pakon daroh kudus. Dagingku pakon daroh kudus. Dagingku pakon daroh kudus. Jalo hama dagingku pakon daroh kudus. 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 Kuria na hinargani Tuhan, jolom hitama ruti nadong i tanganta. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus. Jalo hama anjaha pangan ma. Daging kuduon. Nabi nerehkon makop kopham. Inma naman ramotkon. Pakon napatotap kon uhurmu lahu maka porsayaisi. Asebamu hagoluhan si sadokani dokahni. Amin. Jolom hita anggur nadong bata. Bani nalape boy buka ase yurupit ini. Akad hita bapenang ya tahun Tuhan Yesus Kristus. Jalo hama anjaha inuma daroh kudon nani duruskon lahom makop kopham bahen hasasapan ni dosa inma naman ramotkon pakon napatotapkon uhurmu lahom maka porsayaisi asebamu haguluhan si sadokan ni dokahni. Amin. Ase hundul makuria janah mulak ma nasya.
manduding hita. Domaroh au o Tuhanku bani hayu silangmu. Hugalangkon madiriku bani halojaunmu. Hatuahon in malas uhurhin. Dodingko kita haleluya 320 ayat sada. Domaroh au Tuhanku. Ria mahita jongjong, imasuki hitama puji-pujian pakon hata rima kasih. Sai pujionku Jehovah bani sagala panorang. Tong do puji-pujian mi ibagas pamanganku. Marhiti Jehovah do marmega-mega tonduyhu. Ibu gehalak mat unduyuk maai. Gabe malas maurmi. Hasomani na siya mau pabagal hon Jehovah. Sairap mahita patimbulhon goraniin. Hupinday do Jehovah anja ibalo si duaw. Ibalua doau mbane sagala hapiran. Puji hita ma Jehovah. Mar terima kasih mahita hubani. Amen. Hundul kuria manduding hita. Seng tadi konon kuham ale Jesus si pagolo. Sai iri konon kuham sadoka ni amanggolo. Doding ko kita ayat sada nomor 240 sia ayat sada 24 sambil ipadaskon hitama amplop HBN ta. Sai
ase boidas au di surga, ase saut kuidah in, na huarap na saindoka, malas urgin izin, bani Yesus Tuhan kita. Dari kita ayat 4. Ayat sadar. Riap mahita jongjong, martonggo mahita. Ham Tuhan bata Bapa nami parholong niati apa paridom niur. Ipuji jana ipasangap hanami doham halani idom niur apa diar ni layakmu na dobi jalo hanami. Do mayop kopam hanami jana isasap ham dosa nami. Gabe manggulu hanami ibagas idom niur min. Pabayu ham hanami mandalani ari-ari ni gulu nami. Ase margogo jana marhamonangan hanami, makorjaun haroso niurmu, patotapam mahapor sayaun apa pangarapan nami hubamu, ase margogo hanami pasangap kon ham sadoka gulun nami. Terima kasih mabamu Tuhan, bani haluaun apa pasu-pasu, nadop ondo suban nami, ijon digalangkon hanami do diri nami, pakon buan ni horja nami, gabe tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasuam magalangan namion, lau paduras kon pardalanan ni horja ikuriamu, lambin pasu-pasuam magulu, apa horja nami, pakon sinadungan nami, ibagas Kristus Yesus si paluahan nami. Amin. Bamu o Tuhan, manombah awon. Mahani mahusap duniaon, ambilan kon hani mama ambilan nama diarin, bani sagala nati nopa. Jalo hamma, pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondang kon Tuhan nai batama buhini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama buhini hubamu.
jana ipasorap madamini bani uhurmu. Amin. Ya, salam kopi mahu kiri kanan nih.